learning system by some students they are fast in learning, some they are slow in learning naide. Committee whatever ni nang slow learner bampane fast learner bampane nang tong pace consistency na sa kani consistently sa kani aniu hai tag mai tong manga the kind of struggle that nai ba mai thai each student mai goi aniu gan akhat sumai student akhat sumai hai the level of success ta kuma ka open day na kuma salaw ni class 11 12 thau class 11 12 ka zau dai 11 12 class 10 ka like your performance nang rana nang tong performance how do you feel? I'm like, are you satisfied with yourself? To me, I come at hello niya. Nang mark scores to me, are you happy with the marks you score? Nang tong subject or scores to me, nang you kuma naila din ni. If you're nang rana naila kang nang tong mark scores to me di hai nang tong struggle nang rana how much efforts nang kumati tong so to me that nang tong marks ko tro ko malian tong na ko masalaw niya I say hey ding ma me pui hai my first attempt Manipur Civil Service tong attempt ko tai 2006 ko ta prelims thalana 2007 ka result pan mi kan ka I was not aware that I'll be selected ni I ni aware sumagi because in my time, hay tong gan ko tale ataw tong education system mabay tabina because aniro na high school ko may gan ko to nobody was there to guide us even may pura nga na nang hay tunta na hay tong subject ko na hay tong interest ko good na hay tong stream ko good na focus na nang hay suni na ito may salaw magina because they want us to become someone big mansay akhat my officer akatu sapa mitalani na kuma sabam sini they don't know how to guide us ani the guide sulaw mage science stream khatat na arts stream khatat na commerce latina tabui tong latina nang hay kuma may akat supde to may kum salaw magina but nang new ha ataw tong system to bai thi kum na kala ani tong resource person na sa chui na salaw kan mitai to become someone ni nang may akat suni than may gai may akat suni da ani good citizen ni akat suray mi tat na sa mi that is the basic the he ani okang nang may gai mi suni ko ni nang rana nang the discipline su pani na nang the discipline su na you become a good human being I really appreciate ani tong director ani tong resource person na sa mi ta nang wealth na ani ta kasiam no magay sian no na ani ta kasiam no ga sian no na ani ta IAS ti pangam magay sian no na nang ta engineers ti pangam ga sian no na nang businessmen sungam magay ani tong mindset kala khang na ani ro na sian mac present la rectam ngam ga sian mac present ro agay to doctor sa pangam ga to meta no that's hay ta chu magay nang struggle sulana nang karam ni karam na sukharana nang mai khat sapa kung na kum salaw me ani utong gan ko ani mi struggle suwang mo ite because we don't have anything gang khara tu ba me pota phel tuni na wang de tu taw mageni gang khara piu na ba me tong phai ban this how de piu taw mage ani yo committee ki one day zain akhato ai hay tong lani mai tu tau ni mai piu ni mai ta piu tau ni de na hai tong kwat hai tong lungning ta nai na ani karam be kan ko la tau kung de na ko masalaw ni not everyone atong class ka we are around 60 plus I run a class 10 high school ko my class 10 pass ko 11 12 mansay hai su gwam de hai su mai pang ko ta officer chapa mai mansay ka te na de I na struggle su hian te na sa tung ram age and now go no nan zelo mi zang katong zao zeng katong blessing ni nai te ma ay kum salaw ni because I'm not very kum sani ha intelligent so hang awong be pui hera mage ay atwang pari ka sa bun tong class 10 ho I second la de class 12 ka second la de my graduation I second la me pui de atwang post graduation I second la de I ni first la ni na karam go me pui ho de ke la taw ngam magina second one day committee ki the kind of efforts I give ni may bite me to share sungam mo to kaya arna pa me hai pa na question guang ni mi tong previous question nganda hi la na hai zu marks sai zu khang hi na I exam huwa I ko matry so me puite
first lani lang wong me pui de ai latou ngam magina but I stand here because of God's blessing ni ra wong tong zau zen ni ka zau tena de ra wong tong zau zen ka zau na ai gai tena I good citizen sut na I sangam mage commit ki it's a blessing from my parents sa kan ni na anyo ho culture akado bounce na ba me society dina big anyo student nun hai anyo tong culture te anyo adapts me ta de anyo tong culture ko gai me to be so ti respect sa kon sa pau su thai mai anyo tong elders pangta anyo tong azanun ta anyo tong pui pu ta sa kon sa pau su thai me ha hai tong culture ha anyo te ma no ngai na ko masani sometimes anyo classmate pang khona sini some students will have ego nai ne attitude nai me students pai na nai tong de hai ko bito anyo tong ego ta gan kai ko anyo tong attitude ta kalai khang ke nai anyo responsibility as a student akhatna responsibility la na with lungning khata kacham ram me tong equality ni nai na anyo su khang ke nai na ko masani atau gan ho bully sume gan ram ke gan khat gai mai ke gan khat lung si mai lung gai mai tu na hai tong classes nai ke ni ta anyo nang tong class tong environment nang tong school tong environment gan na gai ma ke hai taroi na anyo ka enmity to create su wen si hai zang ro na hai ko me tong ego hai ko me tong attitude ko ai ni gan kai kho na ai students bang ko kom salaw ni akhat de na student akhat na time management tuk mes na new student thai lo ko tao rai ko to kagan mage anu la rek pa khang kagan mage I high school ku me gan khau hai zip thau the school ta du mai the kom ti ko to school nam khang tat pan la khon sang la rek pa la thon morning time la rek pa khang kagan rao the ting zin sang ha kom ne ba school piang wang te na gan suang de the ni anu thon ni mai pu lao ta ti ko tho kum guang thina kagan ta mek na but now maximum time hat nang new khang kagan nai na ni lao thuan sang kum nang new khang kagan nai de afternoon se kagan nai phne ting zin nai phne he nang new khang tuition ti the everything nang new ta feeding su bam me hai to waste tu kan ni ta ho gang ma khe na ai ko ma salong ni ga lao nun khau student pang khau hai sai dung ma ngoi ni hai officer ma ngoi na cha pa phne tu tong ram ma ge struggles to most struggling students ko malataw kange may tong profession nang taw nang tong dreams akhat na bang phongina ko may kin nang tong dreams gong tang ni ha nang efficiently with maximum efforts ni gong tang khang de ataw competitive tong level ha sin may tong ram kaw de thai larik hai the to may nong class tho topper pat may nong ngan na latou ngam ngabam tong ni the hai tong zuk ko kinang ko makaram ni na hai tong zuk khonang ko me bai mi ta compete su ni na tu to nge ani u ka khona tho hai tong competition that it's nothing ni bai me non jau tu system ha kalai ngam tong the taw graduation loi the nang class 6 class 7 lower class ko na ani hai to hai ko me tong sin thau me pai na gai ha tong nge na taw tho system ni kalai wang the rai ko to anyo khang quality education tabui so to tong de na time gidan now competition so bam ha every institution bang competition hai to so quality to give quality education to tong the school nanon khang ni kona don't take it lightly galaw nun pa I ho ko man sam rama graduation loi rama ko ma business ta kai no hai tong mindset ta kalai khang ka ge naไม่บ่ายมันอันนี้ร้อนนะคะอันนี้ดิ่งเขาอาศัยเจ้าเรานะลอยสินกันเนี่ยติดตัวอันนี้กันดีแต่ก็เสียบงามในตรามาแค่นั้นนางไอตรง interest เกี่ยวกับบุยนางตรง interest นั่นมีตรง focus ติดตัวให้ตรง focus เขาแต่นาง you keep on struggling นี่ให้ตรง interest develop สูงมาแค่ตัวนางตรง aim high it will go in vain ก็มาตัดกันนี่เดนะไอก็มาสาเรานี้kagan sinsui mai ai time management tate kagan sinsui na sila na nang pani megan nang zip ni megan pluk tali ni megan overall development khang anyo ka khat na lok khang kige nai na ai student bang kang kom salaw ni mi tong the bai mai ting ni kai da ni ram hon ni sagai ni ke sagai kham ke anyo tong resource person ka tong session akhat ni nai mi za de kum na now the most important thing is anyo azan nun na ram again not only the teachers but
the teachers parents and students together กริวละนะกุมอิเทียกสนะอันนี้เรื่องนั้นตั้มไม่ต้องวงตั้งนี่นั่นโซ่ตัวไม่แต่เอาตัว school focus สุขันตะกี้ในของเอแต่นะก็มันนิ่งก็มาอาจารย์นนท์ก็แต่นี่ I would like to congratulate all the teachers for your dedication นั่งนิวตวง dedication นั่งนิวตวง sacrifice สุดนะอันนี้นนท์แต่กระเสียบไม่เขาบุกนะไม่ได้ไม่นนท์ไม่ได้ไม่นนท์สาบะเกยปงเทตัวไม่แต่ก็มาสาลังนี้ be it any profession บำกันเดียวany profession counts สุดตรงเด็กก็ไม่ติดให้ตรง profession ขนาดนั้นไม่อาคัดสุปนิไม่ให้แต่นังละเต่าไม่มาฟังตัวแต่เอา struggling stage เด็กมันนัง struggle สุดไม่กันเขา with certain discipline บางเขาแต่เขามา struggle สุดๆในสุดฮอตนะเขามาสาลองนี่เท่ because แต่ว่าอันนี้ของการทำบางที society ตรง demand สุดตัวบุยซ้ออันนี้ตรงกันดีตรง demand ซ้อไม่ก็ไม่ทราบปะไม่แซงไม่ได้ไม่ทราบปะเลยนะการนี้แต่ก็เสียบนะของแต่ demand สุดบางแบบตรงเดียวให้ตรง demand fulfill สุดนี่ไม่เกี่ยวอาศัยบางแบบไม่ student นั่นด้วยนั่นอยู่เขาที่เรานี่ตรงไทยให้ตรง opportunity แต่ grab สุดเท่าแต่นะไอ้เขามาสาลองนี่แต่เด็กจำไม่นั่นจำสิ่งนั้นจำเราเท่านั่นอยู่ซ้ำไม่ให้ซากแรงต้านทางรับมังอ่ะให้อันนี้อาจารย์สากันกุมตะปุยบุยตรงเทียเขาตะปุยบุยตรงตุนขันนัง achieve สุดไม่ได้เลยนะอันนี้มังไว้นะบ้านวัวนะ society ก็เสียมขังเด้แต่ไม่ได้ก็มาสาลองนี่เท่ทนกูเท่มังไว้ได้